Okurundana senta y'ishomero rya Rukondo Primary School kugenderire kombekera abashomeso bararogwa mutindo kandi nabagera ngo nibyinje barukuza kugumiza mu barukora ubwe bakwatanise no munyishengero wabo. Tukashara mu gutebekana se fundraising ayo kutungura amashomero tukuba twora za fundraising ezi ningo kurundana sente tubantu bangira government ikakora ibintu byona twinishomero ryo kushashe rinde rya Kitagata bwe kuturarga ntwa twazanga hi idonomant kwatanisa barukona nito tukore bya Kitagata so tuzakuza Kitagata kuturarga ninda ba Kitagata hijamo omwe kandi batakumanya nito tukore bya Kitagata. Mukoro go kurundana sentence Professor Dickens Elijah Mushemeza ashajishurwa abanyishengero bagenzi be kandi omjenyi mukuru Jim Muhwezi ajeturwe MP wa Rwampara atiyo yahayo miliyoni 10. Abayinjire nyobo n'ubokora bono besasi zageri izoba abo urunje rwanyica kare ndabakora bata yaba natera FK ariko nagamwe kinyobwa ahurikire imyobwa mu kanwa takubasa kuri aho nakimwe aha wanyica kare umwe noroha ahashahe y'abantu bakubana bazafite rumungaro kusima uburawara inyanda kusima professor yebare kunda abantu bashema South ukunda abantu bihangari yona abo kwa professor emikoro nke kitakugikora ahonga kandi abantu bampereza mane mwana umuhurimo abamanyahure abantu bajya ngumushemeza bamwongere kisanje tine kina nagambere kunkamba jangu banyongere kisanje banyongere tamu ekinchore ko bwese byo banyenemo abantu abahikiraha mukorogo bashabirwa kwekwata parish development model ukutandukana kubasa kubakuru mu kucumbagira koka muheri yabyona aha parish development model niho turatandikira ka government kurengo sente za kumana zijomba. Mushemeza katandikira hakombe kekerezi ya Nyakashoga hamwe n'ekanisa yo busaba dikoni kandi ubwa hatashenshiro mu mashomero gashakwa Sheikh Abdulatif.